na mbere John Thiganaraniretie nabo na gututumira report ije akariba kumantere mwanya mwanya wondi kigucana mono barao ndi bambayani kiri wanda bi majani mwanya ibadie tona gikeno kinene nyuma ya mukabu na rietwa kinoti wa matao kubekera mata kenda kagita kaba kuthima majani mautuo watuga batina thina na araba kuga bainire MC wona Steven yakule kuma wo tene inda taiwe kirokewa kubekera matata mama murimi ndene akibanda ke mutumbe bi center 15 bi na kande agicogogia nkatho no tubwa kinoti wa matawa no tubangu enjera turitirite tena kibanda ki itwethirite tukire ya thine itarene muno irie no tukwetu stima itaomba kinya kibandene lakini no tuboronete kwagirite ne yite atu support kenda ria twina mayani gotuka tutikare thina ukuthithia bobo asana no twauteretera weru no tutona weru ku kibandene ki ntuko twina mayani katurara tutethimite ntuko tukarara maya tukathima mayani ronene mheshimiwa Kinoti utethia bora tutethetie tuiko twicokia nkatho muno no tuthai turiona weru utheri na ni utheri bora tutikurea kuitu kwa mheshimiwa etembere ou kwi baraba tuterere yita toita bathura rukiri na kuma ntukura twabathurire tutabona nyana metho inaraba kuga tikire ibanda kimatama maumbite kuiwa magikiru mukabu uyu indi kinya mathokoni mwanya na bekirite kenda gutetheire baraba kwenda indi mathamo goro gatuika batiko thina mbere na kuiwa kwina winyangi boka rira bakwendia na araba kumeneria MC wona Steven yakule bakiwa bamwinire kubekera matata mama kanikia kubathondekera tubarabara bwega indi aumba kuigwa akibakirira buru mheshimiwa ko MC twamana twigire kitano au ute untu babwithika tacho watu amwira na twigire nyoro kamara mukabala balene kao nikenda ngari cietu cina maira cie mayani tatwikira kuwe ndike noti wotu kuunga mukono ya tukiana kinya mamo cietu cia culuka kona undirisene na watu kenya to bangeta sukuma cietu na u nyaga gete nya daga ile cietire watu keni mundu agitukona ende batu buruka tukuibwea no ndo akwitha buru batu manto yetu yarere weru tue unikere nkwaria uniteka ndomi utheria uni ni jamani kibanda kira boko kibanda kikira u kikirita ndikinya mujeri skuru we boko nao wajumeni tukinya ngambe jukuru nende nerua turaka kumurikira ngambe tuteko murika kitagirukira ko kamurika tukalile jukuru tukalile mayani to kibandene na yate kuyo jukuru te ne kumurikirwa kanisa te ne kumurikwa na muga tukwa murungu amutharime na kula kinya 2027 o aturigane na tutulo ibuo maniora akaraje jukuru ena kuwa na rithikire no nto ate kwengana namba barara kwengana bona ara muithune na kinya kanisa ne ariye kareto muno nonto kwera mexe kanisa yero ara nonto ba security yai lakini yere ote mwambe ya kuia nonto na kumenya kinoti o matana muone inare ndi bajitete na kunywira kamwana bakiwa mwango ngirichire na murongo ina mbwanji bakunukite metho na batietegiria kwenerua na tongere ba muthembo uyu bathura tongere batakumba kwigua bakithikire kiriro kiao MCA yakule itumurombete take since au kume pale ni na uo na kini atahamba kinya tukuimwe kwa na utura kinya itake igwikira twathingia nwe no yero ibira bya kora bya roma to tena thina na byo no ntoimirwe kwa aria no ntokinyoka nenkero into tejuete na ruya roku tumenyo bimenyera na batu twirende ku support ura au tutethia nonto barabara cietu iciaere katueta kuwa mbura arako keitindie gende tutethia na kamwaramu kiripota ndo cia Weru kuma wondi ya Kiucho Tigana Central mbeta wa John Thiga Beumbitheru ngurwa mwambure jwangwataniro ya Youth Intellectual mbene bachumirite na kuromba thirikari ya gavana Mutuma gutigira ni kwa beumbithe nguge kenda bomba kwithirwa bagitana mbere kiri motoro jao Turigembe Youth Association ngwataniro ya ana abaithe kuma anterino ochiagembe batongoretwe ne mukaririgite igwa twericha ndimutethia ibebumiretie inde bakiuga thirikari ya kaunti ya Meru ne batiri kwithirekira na mbere kuretheria ambeombithi na kubanenkera ite Mutuma metho yaku yolelikira antu babethe uru antu babethe thai generation yere kwa ibo bawetethia Kenya na mbere na Mutuma kisa kwa point youth barabe qualified na baraba thomi batu turi antu begem based twaromba buru twina antu bathomi ndukembethe twaromba tekiukie ya agency no gato thane tukaibwo tuweretwe twina vijana mbalimbali baraba kwendekana bawe ngweu baba kariplacwa na uwe baumite Gembe North baumite Gembe Central na baumite ndene ya Gembe South oni ngoromba gavana Mutuma aombe osogie tekeu
ethira atu tucogerekera kia mutia atwe chief officer ongi kuma Igembe East Ward kani atalo yantu betu kanya muntu aritaya kana muntu umangwene na replace we na muntu ura umete area u no ntantu ba qualified bena githomo kia nene o yakio ungi urumire kana inya bena kinene site yake kabisa ogo bariuga amwe no gwiba kuona bamwe ba atongeria barakinya barethirito barengugini baritwika antu bakomeneria athirikari igwera na kumianjiria kuthingatana na antu baba kumibuthiria indari mustari ni ombere o barabara uwa mutia naso gungwene lakini baba oni ondiari no ntubo gwithira kya gwithira nkiwa no so gungwene nkiwa no watanirite angava na mutuma kumbe uwe iwe no itire bondo wena kawira ambisa inge buteringa wari micemanio inge bwithera bwena kawira tumba kumeania na baba tukiwa no so gungwene kamutia wo kwenda gucoka ngwene na ringi no tukona wina kawira mwangaza ora bwa ora no ekinyanga noro rikuo katukona ringi bwina kawira mwangaza urokwete ngwe na nwe mundu wa thirikari kinyere rikuo ngwetike sande no ibo mama ke orithire mero orithire bukuria inkwetekia wetana cia muntu anto ku muntu atere akonera antu bembe kana bamero mantu amea bomba mboga gora mutia raundi yengi twagwere twendia taitu yete ringi batu kwenda yo twira story utebo mutongeria buru na msaliti Kumage North Petan Class Chabari. Orani gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire na rĩrĩtie ndiunga ya Njuria wantamire irigiri kaunti ya Embu aria gachagua na njuri yawe bakinyite kansene Nteto ukagitene gaka. Poti ya mibango ikuo rucio guku mbere North kuria tukoretwe na by elections ya MP na ciumia inya iria twikite campaign guku mbere North tutiana korwa na mbara na iriku gatika wa mpinzani tukoretwe siasa ikithie na mbere wega wathie matura ari ukariria andu no kenuka ndianegwa ngari ninge nethiga ndianegwa undu nae uriku mucoku kana uthiete na mbere kana andu makarua siasa ri ino no ati twanyita ripoti umuthi kwi andu maumite nja ya Embu maretetwe ni Rigathi Gachagua guka kureta mbara guku mbere North na maukite magiteke advantage ya video ya rutirwe ni imwana imwe iratu support makira Gachagua ndagauke mbere North yauka ni makamwikanga maundu mariku na andu acio ni mavirirwe mbere na masa muno ni DCI na record statement du marageria gutumira ndeto eyo marete andu wao akureta mbara mekirite t-shirts ya UDA nigetha gutwike mbare yaumana natwe ni nao kana report gwe borithi OCPD wa Ishara police station na ni nandikithia statement na nandika andu aria mbise marauma Nairobi aria maramavanga Nairobi wingi uramavanga Ruiru amwe maramavanga nginya guku gwetu ni navesa na maritwa maria nthetwe mivango iria ivo na niresiria tondu ni twavesa na borithi ni gwoca hatua kuhakikisha undu ucio tuwikika ningienda kuga atiriri ni ta gavana wa Embu na ni ta chairperson wa UDA party tutirenda siasa cia mbara kurwa gwitururithia nthakame ya mwananchi wa wonthe nundu wa siasa itiana tethia mundu na guti siasa cia mbara irikagia wega na guti kura ungiona uretete mbara kwi wananchi andu nimetie kura uguo turetagia ne kuvorera na kwiteterera lakini ndugauke kureta mbara guku gwetu na nimbisi urateka advantage ya video eyo sirwe ugeciria tue ni tue twaugite yoswe ningienda gukwira u acio anake maririe uguo maririe kio mataturitie rutha my excited na gukora ni mekire gutikuga twe ni twetikire ndeto icio ni twairegire na metwa ni DCI mandika statement na mauga ni maku make sure te mareta mbara kana maika undu nayo riku tutiragiria mundu wa wonthe ume kuria kauma uke guku gwetu gwitia kura gwitiria candidate wake kura but mundu guka guku nandu mataya guku maretete mbara no nginya tumugwete kuriari
Ntukegoro Ameru ibethirite na kagita ga kathongi mukawe ni Safari Park Nairobi arabethirite na kagita gake ga kwenera irio na kinya aini bameru areo kama Nteto mwari akutemithie ga kaika jara karikire. Motu ikamagambo irimira muti ibo baile jwa kugambira imwari urarema kaibachana kaimurie ibo baile imwari akare mogeyi onyate ogambira ibo baile mundo tuini kailiva ibari namuka ibo baile mali onyate bailiva kaibachana kaimurie babaile kaibachana kaimurie babaile kaibachana matore dakari wala durwa ai to kerare tuina bongaite borone gokiauma ai to no kwere turibanwe no puede durmenue Mwago jungwa toka guchemithia kiri Nteto cietu cia Weru Thaa na nusu kenda gukurukirwo atujukie kagita gaka ikunogoka ni chokerete na Nteto nkuruke. Grace Park Medical Hospital ni sibitari ire itongeretie kiri wajani bo tungata bogima bwa mwiri na iri na uteabwa kinande gutigira aje baraba gutungatirwa ku iba gutatirwa bwina njira ibatere mochiari yakoya mami yakoya akuthari mwana. How does she benefit kanani uteithio buri kwa kawa mwekorojo ejire na maybe rwakai kana tina rwakai na expectations ciawe ugamba ithana kamba intuko na ketho nditwe kwa mwana. Lucky enough in our facility we have Monday to Friday where we have gyna clinics. Tell us about Mantuyegie test chenu na idhimi, you know. Okay. Hakuna kipimo takuja Grace Park ukose. Even if we are outsourcing that lab test to Nairobi or maybe to South Africa kwa bilabi Thaa Mugwanja, no, you are under us. Tote kwiranga itoka gitirwe na. Kenda kumenya mantu nkuruki iguru ria Grace Park Medical Hospital motungata yayo na mirimo ira erigitaga gwatana Phineas Imana ntuko shonde cia Jumatano bari na ataramu kuma Grace Park Medical Hospital kwambia thejire na ndeka 50 munka theto ndeka 20 utuku aja ndene ya Weru TV rumuri rwa Amiru. Grace Park, your health our priority.
keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju juambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandukene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watweka na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Premium, nataka premium original. Hata hii premium iko sawa. Nataka premium original ya Kavagara. Mbona hata mimi anani confuse? Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Shushu sichukue ingine kama si ya Kavagara. Aha, hivyo ndivyo kinaumana ukikosa original premium. Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Kama huna premium original nirudishie pesa yangu. Waumbirie wajue. Premium original ni hii ya Kavagara na ngano ndio hii. Raha premium Kavagara kwa raha ya familia. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Wegi gwetana mbere kurumira Nteto chitu tugicokera kiri uri daktari kimege kino gwetana mbere gutarirwa gukonya thina ya fibroids. Kiuria kimwe keko baikethira mwekuru na fibroids ciomba kuthira chongwa. Ria tukwaragire mantu ma cause ya fibroids itwaugire muno ciana yarira mwekuru are in the reproductive age na iciwache of different sizes. Fibroids itithira kabisa lakini ria mwekuru akinya menopause no ntu mwekuru atie na hormones ichiwa ikitema fibroids nenea the fibroids no ishrink kaikanyia ke size lakini ke number itithiraga lakini orira mwekuru akinya menopause na fibroids igo shrink no igwe symptoms irare na chio ni konyia kwa na we na a lot of pain oko ororibo kuthira na ni ontwenda ukinya menopause tika kuona periods kaire tika kaigwa na symptoms no cia heavy bleeding kogu fibroids itithira kabisa lakini no ishrink with time na kwenda washa kunyithia fibroids lakini neo ria mwekuru atumira chio gwirawo atuita gutumira kagita karaja ni untu kinya ndawa ino ntu kwena side effect ta inu cia menopause kwa hiyo no ma fibroids no inyie lakini itithiraga mtu ata tumirete ndawa kana
kana ruthira operation. Kuri ekoro bega ua bena fibroids na bakomba kuua baka yananda na baga kamata mwana mwanka akinye gitaria guchiarwa. Lakini kira kiomba kwa determine kethira rira mwekoro ena fibroids akomba kukamata anda mwanka akinyithia kagitaga guchiara bwega ni kuringana na ara fibroid iri. Okaya kwethira fibroid iri ekorete ithiete bwanjira ya ara mwana karaga. Rimwe no yinyerie mwana na rira mwana kwendelea gukura atuika na kwigwenye na tiko wakiona blood nutrients cia kugana na rimwe atuika ni aguchiarwa mbere ya ntugo ya guchiarwa itakinyite kana gwetwa premature labor ka premature delivery. Kuri kinyayo imwe umba kwigwa gitarira mwekora kamatete ena fibroids igitaria kugia na mwana watuika mwekoro akanidi kuruthira operation mono kaya kwethirwa fibroid iri nere rungu iri bwaitia kiongo kia mwana ketha mwana umete na kiongo kwa fibroid iri nyombea mwana bwaiti kwatuika fibroid ne kurigeria mwana tikaye kuma uri manu tugare mwe kuno wena fibroid atuika akanidi kuruthirwa operation. Kagita kara kainge rira mwekoro ena fibroids no egwe fibroids itikwa ike affect the intimacy. Lakini ukaya kwethirwa fibroid ebwaitia nyombea mwana especially ere around ito lower uterine segment kana bwaiti kana ere around the cervix nugerera mwekoro na mukuru wake kwa ni kwigwa ta ororo kana barikia kuona pengine ndamu ikiuma kana kuona rukoro kiuma na rira bakuwa bare bena that intimacy demono we kinyao mukura kuona kwa pengine na kuwa akiringiria gintu kiomu mono kaya kuwa fibroid ere on the cervix. Lakini kwebo bewa kuwa baina fibroids lakini still atuika reba kwena mukuru na bena mukuru wake aitiko ekiba affect mono iringana na ara fibroid ere. Kiri mekire na mikarire kimegi kinukuritano amitugo mega ndiro gukethia muntu. Mikarire anarwa ni ekweja na gitio ririo gukethania. Rira muntu akwithira kari nthi rungama au ni kwithira kwa kwina gitio mukethia mutagene metho kwa metho. Chokire nkatho cha mwanya nuntu bakona kanya kugwatanira nao ni Nteto inge na njira y'enkinyaniru na ciaringa themwe na nusu mbitagwa NTINYARI KINYUA turana kagita gakega.